Ta mentai ke Sngi ngadan ni ke banai ngu biang yu try. Bau Blei yu play yang agi ni ke lat ia ke bangan ai ke Ktien ke Jong Blei. Sasisian pat Shafi shagi yeng ke sem bat shagi Jaka baro ki ba bishong visa. Ngenget bau Blei un narakat bat pi agi ni ke por. Ke Jingduwai jonga kalong bau Blei un kyrkhu fi hagiliang baro. Un pelong ipi bapinyo i ke kamba ke Jong Blei ke jing jong fi kat bapinang shashkor ya ke Ktien ke Jong Blei. Ke jingkren ke banga ai nang ne barabor ke dei ke ban ai men sim. Ke ban yarap ke ban kli ke jingat jong pi. Bat ke ban yarap ru ipi kumno ya ke bapinang la ban ya chikmat. Ban penbet ya ke bau Blei penbet na ke Ktien ke Jong. Da ke jingat me da ke Sngi ngala pen kre na ke jingkren. Bat kani ke jingkren ke bangan ai menta ke Sngi ke dei kawai na ki jing shai ke banga yo na ke Bible bat ngada kemilan ti bau Blei un kyrkhu ya kani ke jingkren ke jonga ke bangan ai shapi hagani ke por shwai ke bangini ya shkhmat ngakwa ngan shupintip shapila ne ban pen shai shapi kindiat baka aka ke bau Blei ule ya ke bala record la tho aga Bible kam tam aga testament ke berim lagalong ke jingja ki beper lagalong hayeng snong klau kwa ki lum ki duriao kumta terter baro khabau Blei ukraina ke testament ke berim kadai ke srngio ya ki beshisha aga testament ke betumai kanu ke baca ke testament ke berim tongin tip ya kata bau Blei udan ke plan ya ke ban pendap ya ke bashisha hagani ke pateng ke jingi ke Bynta tinggal kwa agani ke por babin sngapa ngan keren agani ke por ke wege jing keren sngapa ngan puli ya gani ke lenong nginyelet no ke Ktien ke Jong Blei na ke kitab Samuel ke beningkong kalau nong ke bekhatsan, lesipun pren jong fi vilaji Sngi gini. Kitab Samuel ke beningkong kalau nong ke bekhatsan, nadu dekat ke beningkong ngan puli. Tiu Samuel ula ong hau Saul. Utrai ula pa yang aban pensle eme balong si malor pait ba jong u. Halor ki Israel ken. Menta tu men snap ye ke jing sawa ki Ktien jong utrai. Kumni wang utrai ki pait ngalakin mau ya ke baule u Amalek agi Israel. Kumno baula yang yale yu agalenti men baulawan mi no negeri Egypt. Tu kimenta tu pom ye ki Amalek tu penjat no khat ye ki aka baro kat bagidan. Bat wat pen im ye ki. Ada teman peniap ye ki bat cendrang bat kentai. Bat kena, bat kelung, bat badang bun, bat masih, bat lang berat, ki ut, bat ki kada. Kani gadai ka assignment la ni ke jingpa. Kabaningkong ke Jong Blei yo im Saul. Bau Samuel prophet Jong Blei uong yo Saul. Kilet penjat ye gini kinong Amalek. Peniap lut baro kibaim nadu brio du merat namaru Blei kwa ban pendu jat ia gini ke jat ben rio Saul yo ia gini ke kam ban peniap lut baro kinong Amalek but ke Bible kong nakadekhat ke besau Saul ulalum karpat bat ulanyau yiki atelaim ars pa ajar ki brio bayale na tabian bat sipo ajar ki Juda. Lebih pulih lut ikan ni Saul ulet banyale ia ka ega bau Blei ula pa. Andai lebih pulih nak dekat ke bapra. The Bible kong bat ula kem im yo agak usim ke Amalek. Bat ula peniap nak khat ia kita ki brio baro daga seti white lam. Kadang ni ke Ktien ke baang Henry. Singap bayi ni ke Henry.
Henry usol bat kita gibriu kila riim yo agak. Bat yagi babahatam na kilang berat. Bat nagi masih yagi bakhams ngat. Bat yagi khun lang berat. Bat yagi eki barok babaha. Bat kimpin jat no khat yagi Henry yagi eki barok babasniu. Bat kabam dan kam yagi ta kila penjat no khat. Lalapin puli gini ke jingja. U Blei u ai gini ke kam yo sol bon priap lut gini nong Amalek. En rega Bible kong sol bar kita gibriu kila riim yo wagak. Igi babatam lagi lang berat. Igi masih igi bakhams ngat bar igi khun lang berat. Bat simpeniap lut yaki. Ktien U try kawano Samuel gadong. Ngalak-laka bamut yaga bangalak tung si im yo sol. Namaru paidin no na kababot yang bat simpendap yagi hukum jonga. Til Samuel ulas ngosi ba ula linyar hau try baro shimit. Kajingkren jonga hagini gapor. Kadai kajingkren kabakham let's say. Kabanga ay kertangi ni kajingkren. Wat PYNIM yakabalabu banyaw. Katanga ni jingkren la ni kerteng kabanga ay hagini gapor. Wat PYNIM yakabalabu banyaw. Ngayon ina ka Bible, bala na gibriyo ki PYNIM yagi baw blay ulabu ban peniap. Kanang ka problem yagi tu gibriyo yagi tu gibagi PYNIM. Laban ong no kani ka jingpa jong blay yo sol. Baun peniap yagi nong Amalek. Wat ladaw let ban kongo nrei ukrem peniap lut yagi baw blay kwa ban peniap. Baru la PYNIM. But U Blei ukenria nakani nakajing pensle. Uweng no yo mensim khot nakajing im jong lu sol. But kemensim man kawan banyele yo sol. Dan gibriu ki basam jing kata. Dan gibakli yang kumno Blei u ai mensim man yo sol. Lesi syangan pensyai fikin diat. Namalkat kum lang ni ka Bible Ktien U Blei ke keren syai. Na ke kitab Samuel ke meningkong kul nang ka bakhat nriu ka bakhat sao. Kaong kum ni enrai umensim utrai ula kendia no sol. But umensim baman na utrai ula pensyap tiang yu. Sigantian kan pensyai gani. Ba umensim U Blei kendia no sol. But umensim paman ubanau try now Blei ulet ban pensitam yo sol. Dan bakali yang ay ni kajingkali hatau Blei dan mensim paman bau pa iya ban penjinjar yo sol. Kajubab jangan kalang kabesuk. Bau Blei singapa ulang hajrong, ulang halor, ubat iya bor ke jauh haki baro. Udan bor wat halor jauh setan. Udan bor haki mensim paman. Udan bor haki baro. Bat U Blei ula ban peniat. Ia ke ru kebadan apa jauh. Barabau sol uklem kongo ban peniap lut ia kinang Amalek. U Blei usimno yo mensim khot. Bat hukum pa yang mensim man makalet man pensitam yo sol. Nagatagadaw ngakwanganong ifi. Napipet bahay ngani ka jingjang ni. Bau sol PYNIM yakabak U Blei ulabu ban peniap. Kakelalong ke problem yung uga bakraw. Kakta wat iya ke jingkhat ke jong Blei. Udu no iya ke posisyon ke bau Blei ulabu yung uga kumusim. Bat piyo upay siya ke Jaka ke ba kata ke jingim.
kabangakwa ngan kren na gani kapor kadai. Ladaw blay ulabo yangi bangidai ban peniap. Tangin ko ngu igata ban peniap, igata kabaw blay bo ban peniap. Kendiat ngan kren ini usol. Ula duak no ia ke jing pensle, ula duak no ia ke jing long siem. But nda pipuli ke Bible ke wai ke papelingo yang akalong yo nu brio. Lada pin puli na ke Bible u blay upa yo sol baun peniap ikinong Amalek, u klem peniap ke kta ke jing im jao. Hendrai nda pipuli pat na ke kitab Samuel ke beningkong. Kalanong ka bakat kendai, ka Bible ka ang usol ula kren au Jonathan u khon jang but ki shakri jang baro bakin peniap yo David. U Jonathan u khon usol ula yo David, but u Jonathan ula yato au David u daang. Usol u kpa janga u tau ban peniap yame. Nama kata tinga kirpat yame tu sumari la dia Simon step, but tu sa aga jagari but tu buri iladi. Fi kini gede ka bangakwa ngan wanra agini kapor. Sa sisen ngan repeat laningan ong biang. Ublay upha yo sol ban peniap iginong Amalek. Reu usol uri yo agak usim bat igi besngai nagi jingri. Klem peniap. Kakta igi jing im jao. Napi puli lang ni nang kabakat kendai ngala puli mga utemu penman peniap iau brio ubau blay umat ban penim. Fikata ka dega bangayo I kalang the opposite lani kalang pursha ya ka ega bau blay kwa. Fi lada pim peniap ya ka ega bau blay kwa ban peniap. Pinsakum peniap ya ka bau blay kwa ban penim. Ngangat piyo ay Ktien. Bau sol aga Jaka de ban peniap iginong Amalek. Ulit peniap ban umut ban peniap ban yo David. Uday ban peniap igi Goliath, igi tu gibadai hadian jong Goliath. Ubet tong ban yo ban peniap yo David ubriu badan ke plan ke jong play. Fi ngan wanra ini ke jingkren kanang mapindup sngau tu wala na piyo angala jiwa sngau harai sngap ngan peni fi balada ubriu peniap ya ke eiga bau blay ubo ban peniap kum kwa ban peniap ya ke eiga bau blay ubo bakan lang ke jingim fin kum peniap ya ke plan jo blay David udah nang ke plan jo blay fin kumpeniap yaki brio kiba koridor ke jong blay kaba keren sepang ki eke kiba kraw namar ba piklem ko ngo ban peniap yaka bau blay bo ban peniap fin hap ban peniap yaka eke bo blay bo ban penim bat kata ke kata lut yaka jingiai nanti bat ke kata wat yaka jingim syagi babam jukut nagata daw ngayang nang ni ban keren wat ladang ala jiwa sngau yaka jingkren buon bahaya gani ya ke banganum chong slam agani ke point ke beningkong. Harai sedang nang ni agani ke por bapin sngau tu. Bau sol klem peniap ya ke badai ban peniap. Uhap ban peniap ya ke bamdai ban peniap. Cek bai ke tal ke jing im jangfi. Teng ide ban peniap ya ke eki bau blay bu bangin peniap. Nda bangim ten peniap ki yang gitu. Pin kum peniap penmal ni ke eki bamdai ban peniap. But kata ka dega bajag ni Sngi. Ni peniap ika bakin jaman sim. Nama bangi klem peniap ika bo blay kwa bangin peniap ika bakin jado. Ngangek bagan ika jingkren kan play on TV. Bapin pikir baha. Ladadan kanu ka bo blay bo bapin peniap. Peniap ika ta. Yo pihapan peniap ika bo blay kwa bapin peniap. Katakan dia bangayo iya ke jing im jong sol. Muduru bekong lek kleng ke klau betap mi lut yat lut wat degi sipai pa ai de go order ban wat yo debit ban yo ban peniap ngakwakan oi fi kawan na men sim baman
Namar kawai ke tau, uklem peniap, ia ke bau play bo, ia ke ban peniap. Pengen penipat agani ke por, ia kawai ke nongrim, nakani ke Bible. Lapin pulien ke kitab Samuel pat ke baar. Gini pek kendiat agani ke por, ia kani ke bangasyat. Pulia berabor, ngasyat perkat. Ladapin puli, ia ke kitab Samuel kebaar, kelenang ke bekatway. Kekeren siapang ke jing bakla, ke besniu ke jauh David. Berkata kadai ba u sngaba. Ngan pen ke badan kama gani ke par. U David, u klim ke Bathsheba. Banda uklim ke Bathsheba, upeniap yo tengah jangka Uria. Ublei uklembo yo David ba upeniap yo Uria. U David upeniap. Hadian ba ushime ke Bathsheba. Ulaya baklabat ka. Kalapun kuan kapaya tu au David ba kalapun kuan. Bat nakhai kuan. The Bible kong kumne kitab Samuel ka baar kalanang ka ba kanar. Kadakhat ka ba khatsan. Tiu natan ula let no shalayeng baru try ula syo yitay kina ibala khaga tingaw Uria yu David ti lapang The Bible kong try ula syo yitay kina. Namar ba upeniap ia kabamday ban peniap. Ndaw yo ye ni khon ukwa ban penim. Kat bau blay utmu ban peniap. Ye khon jauh David. Nagatagatao nga kwa pinasngap ba. Ya kani ka bang kren. Ublay upeniap ye ni khon. Nan ong bait dagatagatin. Na mga Bible kada ong siyay ba ublay ula syo ye tay kina ibalakha katinga Uria yo David. Klem ong ka Bathsheba. Uang katinga jong Uria. Kapamot ba David upeniap yo Uria. Ini kon ibu yo na katinga jong Uria iday baniap. Baday na katagadaw bang krening ni kubar. Fin sayo bagaday ka badan kam. Baladang ipeniap, ia kabamday ban peniap. Ngin siya peniap, ia kabangim kwa bakiniap. Bat ngayo hangne, u David na magataw la kirpat, yo blay nam tay kina, ula David ula siya jingit, ula let, ula tiya aga kindaw baro simit. Kita man basan ke yang jauh gelami, baik la yang ajan jauh ye kaban peniang una ke kindaw, tre lemne bam kupu lambat ki. Haga Sngi ka banyaw ito kina ilayap. Ladaw blay utumuban peniap kaniap baik. Dafidwai kumno. Ban ngayo iba kani kaday kaway na ki jingle ki jong play. Kabaningkong kaday ki jing bishar. Nambar ba peniap yo kpa lani yo tengah jong ka Bathsheba Uria. Ublay peniap ye khon jauh David agani ke par. Kabaningkong kadai ke jing bitar kadai ke jing bishar ke jauh blay. Resangan IAP sa kaway de. Ke jing temu. Blay peniap ye ni khon jauh David ibu yo naga Bathsheba. Kabangayo mga kadai ibu blay tre ban jubab ye ke Jingduwai ke jauh David. Pudiang ini ke jing sya jingit. The Bible kong David tre bam tre di tre sum sya jingit di kitayo.
Udah kwa bau Blei un penem dari Blei u plan bet ban peniap. Bat aga Sngi ke benyaw ang Bible ini konjo David iap shisha. Na yap kim not yatro yo David. Anray nagarukom le jong ini ke besan. U David usngau tro bai konjo ila yap baru keli. Na utip bai ila yap usumusaj u yang jaj. U pligi jan baru let shaga yeng ke jong try. Nakwa agani ke par ba pinyo agani ke jinghikai. Balay u Blei u peniap ye konjo David. Kabaningkong namar ba u peniap ye tengah jong kabat shiba. U ba u Blei u ba umde beniap. But people in the Bible ke Ktien ke jong Blei ke keren sha yang ne. U Blei u peniap ini konjo David ka ba ar ke point jong agadai. U Blei u dan ke jingyo i ka ba kham jingai ye ke jing im jong David. Aga jing pule jong ang shem. Bagani ke jing shimno ke jong Blei ini konjo David. Kadai ke jingkyrkhu yo David baro shilenter jong ke jing im jong. Ngan peni fi agani ke par ke ege jingkyrkhu. Fitip kani ke jing yo ini kon jong u David. Kam day de galenti ke badai u klim me ke bat shiba. Baru yo ini kon. Lada ini kon in im in ka. In the yard aga yengs im jong David. Nda ba ki briu ki wan ban pet ye. Kin mau bet ye ke jingle ke jong David kabaladep. Bat kin ong ba ini kon ide kon klim. Kata karimak, kata kadak besneo, kan sa haga yeng jong David syurta. Baru Blei ukwa ban shimno ye ke pas ke bamlong na ke jing im jong David. Ke jing shimno jong uyi ni kon jong David kalayarap yo David. Ba unum but nam sa ke jing im jong u kabaladep. Baru Blei wujili ye ini kon. Lada pin puli u ai da way palu kon u bekodor utau Salaman. U Blei kwa ban shimno ye ini kon iba ningkong iba uyo na ka bat shiba. Namar idei iba uyo da galenti ka bomday. Bat aba ula shimno u David ula klet u yang jaj sumusaj ulet chiga yeng ka jong try. Hadian kindiat snem. U Blei u ai u David do Solomon u kon u bekodor haga yeng siem. Adwai mata ka Sngi bagani ka jingkren. Kanyarap yafi ba ladagadei nga ba yafi. U Blei bu ingi bangide ban peniap tongin peniap balada u Blei bu ban penim tongin pikir ban yele kat bala ban sumari kata ka ba u Blei kwa ban peniap. Ngan sepeni shushu yafi. Tongin yapet iya ka waipat ka Bynta na ka Ktien ka jong Blei. Na ka kitab ki siem ka baningkong. Lada pin puli na galanong ka baarpo. Kadan gitma apdeng jong usiem Syria. U Benhadad bat usiem Israel u beketeng u Ahab. Barangani ka jingilet ma u Benhadad u bringem yu Ahab. Baun shimno igi bekodor. Napi puli na ka Bible u Ahab u priang igi tanrei nda ulet sigirang ba. Sige nong ilam ki bedana pa kay hima ka jong. Ki klem siya yu ubo unle igani. Bat ki ong yu ubo umdeban sngap yu Benhadad. Kadan ka jingilet ma ka bajur. Bat pi puli ka Bible ka ong kadan ka jingilet ma ka way ka snem sa jisian pat. Bat ay ka jingilet ma ka ba ar. Napi puli ka Bible ka ong hagad khat bar pun riyo. Haga way ka snem u Benhadad ulay alumlang ka Syria ulay kiyo siya afek. Banyale ay Israel. Ganum da puli ba yok Islam. Labi puli lut yung ini vilap ba wanu prophet jong Blei ubatay.
ia kiru komelet ma but ia ka but jongi nong shun but uye thu aus im Israel kumnu de benelet ma bergedan ke jing peniap ke bekrau ia gini gis I nong yalam amabenang ia gini gis sipai Syria but Benhadad ula janiap ke Ktien U Blei ke ongkum dengan pulia naga de khat ke ba laipo jong ke kitab isim ke benengkong sengap ngan pulia kitab isim benengkong nang ba arpo ke de khat ke ba laipo ke ongkum ne Henry kita giwe ke la pet yap syafek syapok snong ke kenro ke la tua halor arpo nyo ajar ngut ki bedangsa Benhadad ti ula pet yap ba ulawan si snong si kamera ke kham syapok ki syakri jong uti gila onga u te akmi ngila yo sngaw bagi siem ke yeng Israel ke long siem ke be isen ai ni kerpat yemetong ini bu jan khanya ke singkai jengi bagi telai hagi kli jengi bagi nyelet mi show siem ke Israel le si un pelat im yeme kini ki sipai ki jong Benhadad ki ai but yo siem Benhadad adin baula ri syapok ke tu ke Jaka ke bakham syapok Ula de ben sya peniap. Nama Blei wai ke jing job bude ben peniap. Andai kawan gani ke jingken mau bagi siem Israel kidai kibas ngausen ai. Naga daw nga kwa babintip ya gani ke jingja. Bawat late ngausen ai ya gabaw Blei ngausen ai. Walit kwa le isen ai ya gabaw Blei kwa ban le isen ai. Teng-tengingi isen ay palat iya kibrio kan adu bangi alam iki siya bakla ka jing isen ay kadai ka bahakmat Blei kwa bangi niat bangi le isen ay haray kidan ki jat jing isen ay ki bangi day ban isen ay bat kidan ki jat jing isen ay ki bangim day ban isen ay fi ki nong shuan ki shim kabu dagani ki jing long jong ki siem Israel ki ongi shat yo sngaw bagi siem Israel ki day ki bas sngaw san ay Pet bahabo saitan tip ye katai ke jingiru. Bateng ni sha shim kabu hagi brio ke bamlong ki wanda ke lenti jong ke jing sngosen ai ke bangidan. Bat ki luti ki yo ban kini ke jingkyrkhu ki penan kam bakla yengi namar bangi sngosen ai. Kini ke jing ong jong ki ke dai shisha. Banda ki pien panpo ela ke singkai de ke jain berni te ela ke klik le utelai bat nang ta de kilet ban penpau ela dia sengap ha ki kilet umno kilet ban kerpat yo sim Israel bat nang ta de sim Israel uyo sngaw ke Ktien U Blei kong naga de khat ke balai po sao Tiu Benhadad ula ong u kita ki snong ki bo kpa jonga ula kini na kpa jemengan iPad bat mentau lenti snong ela dia Damascus kumau kpa jonga ula tawa Samaria. Mangati ong u Ahab usiem Israel. Kwa vinyo ini Ktien. Ngan pelat ya me dagani ke jingikut. Kumta nda ula tau jutang bat u ula pelat yu. Aga Jaka uday ban peniap yo ni Benhadad. Haga Jaka un pendu jat ye gini ke Syria. Ya ki bau Blei ula bo baki day baniap. Henry u Benhadad ban ki sipai jong o. Ki yo ban shim kebu daga jing isen ay daga jing sngaw senay. Ka jong siem Ahab. Bat ka jing bakla jong Ahab ang ni gaday. Mday tang bau isen ay bau pelat im. Uyete jutang bat ki brio ki bau Blei ukwa banum dan jutang. Bat bai gani ka bang keren. Uyete jutang bat ki brio ki bau Blei ukwa ban pendu jat. Ong bet no lagi wiki Ktien U PYNIM ya ka badai ban peniap. Ujob ya ka tama. Ngan ong ifi ya ka ni ka par. U Ahab ujob ya ka tama. Tang bagan ni ke jing job tama man ta ke Sngi. Kadai ka bau let pai sha yeng mdai le ke jing risa. Day da ke jing khuslai. Job to job. Tang ba let pai da ke jing khuslai. Fitip
Pinapuliang ni umiuwi prophet at surak upaw blay upa nga syukran lingkat ang ganigapar uyakindo uburi iladi disguise iladi but ulay yakindo yos Ahab may Bible kong singap ha ka Bible kong dekat besar puway but ulapan kloy ba ulaweng no ilaga jinspang lagi khmat jang but usim ki Israel ulay ito yu ba ulang unang ito lupa singap ha uang kumno unang ito lupa uba pa daw blay uang kumni yos Ahab tiula ang haukum ni ang utray namar mela pelait naga kti jame ya ubangala bu banyap namar ba mela pelait naga kti jame ya ubangala bu banyap namar kitaga jing im jame kanlong naga bentaga jing im jang bat ki brio jame naga bentaga ki brio jang namar bamela bu ia ki brio ki banga day ban peniap mela penim ki banga bu ban peniap ke jing im jome ka long na ka benta jonki o hap siu ka dor ka baram ke e palat kini ka ktien ngasngo mai ni ktien wang nama me palat na ka kti jome yo banga la bu ban yap nama kata jing im jome ka long na ka jing im jo bagi brio jome nam tagi brio jong kata ka de ka ktien ka banga kuangan kren kendiat ini ke por swabangan penkut ini ke kubar namar ba ngala mela ya da mela pelat mela ya te jutang mela pen im ya ki banga bu bagi de ban yap men hap siu ke dor ke baram daga jing im jome nam daga jing im jongki fikita ka de ke kubar ke banga kren wat pen im ya ke bala bu ban yap bat PUE ke ke bejang ni Bible kong baru sim Israel nga pulir khat besar pulai. Baru sim ki Israel ulalet kuslai bat sngosi shalayeng. Baru ulawan siya Samaria. Kan mau ke jingjob. Kede ke jingjob. Tang bakani ke jingjob. Kakalalong ke jing kuslai. Kakalalong ke jing sngosi. Fikani kede ke bakta adu kata-kata. Yaga jing yai lenti ga jingi. Nganwan kendiat shaga jing im jingi mentaga sngi. Kidan ki bo blay bo aga jing im jingi ga bangi deban peniap. Ladangi pen im kita. Kinlong ki sha yaga jing im jingi. Bat ngin kum peniap yaga bam deban peniap. Ngakwa aga niga par penio yaga niga kubar. Fitip ndangila Sohthri U Blei ayangi ka assignment ke jingpa ke kam ke bangi deban le bagata ka deban peniap yaki ki bo Blei kwa bagi deban yap naga jing im jingi fitip ke kita ki bo Blei bo banyap ke baningkong ke jing sarong ke de ka bo Blei bo bangi deban peniap ika ke jing sngaumeng ke jing sngaula kajing sngaw biang, kahanga mga, kamaladi, kini baro kidegabo Blei ukwa bangin peniap. Ladangi Sohthri makana U Blei ngidan kajing penslang iya cakman. Handai ladangim peniap yaki kin kelalong kin nong shuningi bangin hapsi udor gabaram. Nganda yatu ifi agani gapar kidan ki ikegabo Blei bu bangin peniap. Kaburam brio. Kaburam brio gede gawai na ginong shun kibala na ngim peniap pinyo igan kata iga jing im jofi kajing long niamru kiniru kin peniap lada pim peniap iga jing long niam kajing melen kajing le rukom bangan peniap iga ni gapar ngap ha gede gabadon kam kata bangi de ban peniap kajing kwan mentoy kajing kwa brai giba rukom lada ngim peniap nginap si kodor keberam. Macang anong ifia gani kapar. Kidan ki bo Blei kwa bangin peniap.
Kebeningkong U Blei kwa bangin peniap ia ke jingkot ke Blei. Gani ke jingkren ke jing syagare ke bejrong. Magidan ki priu ki peniap ia ke jingkot Blei. Mani bujili no ia ke jingkot Blei. But ki kam dengan ia ke pertai pi peniap no ia ke jingkot daga babi be ia ke spa ia ke pau. Ia be ia ke jingnang jingstat ia ke buram pertai. But pi peniap ia ke jingkot ke Blei. U Blei kwa pin peniap ia ke jingkot. Kwa pin peniap ia ke jingpen sle ke bau Blei la pen sle efi. Daga bapi wat ia ke buram brio. Kwa pin peniap ia ke jing iet ke shisha ke jing iet ke beningkong yo try. Daga bapi let iet ia ke jing. Kwa pin peniap ia ke jing shirahem ke bapi don. Haga donut jofina ke mentau Jesus Christ. Kwa pin peniap. Kwa pin peniap daki ki ba kynduh ke jing kwa. Kwa ba pin ri tu ke jing shirahem ke ba shishana ke mentau try. Fi kene ke jing shirahem. Kene ke badan kam ngim dei ban peniap. Ia ke jing tip lem ke ba khot. Ngasukran kendiat namar kam don porsho. Ni peniap ia ke jing tip lem mala ke por. Tengin niat ki briu ki badan ke jing tip lem ke ba im. Namar U Blei kwa bangin ri im ia ke jing tip lem ke ba khot. Ba teng i peniap wat ia ke jing tip lem jengi. Namar ke buram briu, namar ki jing kwa brai, namar ki jing sngo baha, namar ki eki bangi yo buram ngani ke jing im. Ngakren ni fi baro iba yo sngo. Fi yo ia bo sol u klem peniap. Ia ka bo Blei u temu ban peniap. U hap ban poi ke Jaka ka bo bakla. Ban peniap ia ka bo Blei u klem bo ban peniap. Bat na fi puli bahayo sol u yap haga white lam la jong. U David u peniap yo Uria. U sya peniap ikon. Tambah ke jing peniap ikon u David. Kadang lagi jong ke jing baha ke bo Blei u kwa ban le. U Ahab u la deban peniap yo Benhadad na mau de nongshun. U Balang ke jing jingiaroh ikon Israel deki ajar snam. Penban uri PYNIM yo agak bat eki weipat. Bat pi puli naga Bible uri PYNIM map engam de yo agak uri PYNIM yo Benhadad abaki wan ban shim gabu ya ke jing la isnai ke jong Ahab. Kani ka de ka mga kwa nganong ifi tonginom isnai tonginom sngaw sanai wali susnai si ke jing sarong gabu bidan. Shim peniap ba Jaka malang por biya peniap. Ia ke jing sngaw nang, ia ke jing sngaw piang baro, ia ke jing sngaw la, knyot ika, peniap ika, siat ika, penjot ika, maj dagawai. Baka day peniap. Namalada kami yap, kan kini Jaka bagan peniap ifi. Peniap, ia ki bo Blei bo bat peniap. But ay mentag sngigat mga nang keren nang ni. Bo Blei un kta ifi. Mabinla ban peniap, ia kata ka bo Blei, ubo ban peniap. Bat bapinla ban PYNIM ban ri ban sumar. Ia kata ka bo Blei bo ban PYNIM. Bat pinyo U Blei jingkyrkhu ia ka jing jofi. Tengin let ngini Jowai bat nga gani ka por. Lada dana preng jofi pi sngap ia gani ka jingkran. Bat pi sngaw to gidan shibon ki eke. Kiba fiyo sngaw kat mga nang kren. Kiba pi tip halade bagidan shibon. Kiba pi klempat peniap. Balik memang try mentag Sngi ngan Jowai. Menai boring abang alapan peniap. Ia kata kaba mebu bakade peniap. Tengini Jowai. Kupa gini ke por nga wanra ia gini ke brio baro kiba yo sngaw gini ke Ktien. Ai ki ke jing ai bat ke jing pensle ke jong mensi mukoi. Bagin la ke try ban peniap. Ia ke jing sarong ia ke jing men. Begin peniap ko try ia kata ke jinglong niam ke bakta lut ia ke jing shakri. Kin peniap lut kin try ia kata ke jinglong ke barim ko try kin peniap no ia kata ke try ke jing kwa brai kata ke jing kwan mentoy.
try a playing in piniap no yu kata baro. Kamala di ke jingi. Ban ke try menyerap iki bagila ban pinim ke try. Yu ke jinglang men sim ke jangki. Begin ri pinim ke try ke jing it ke jangki me. Begin pinim begin ri pinim ke try ke jing khat. Begin ri pinim ke try ke jing pen sle. Begin ri pinim ke jing tip lem ke ba malabu po jangki. I bought ke try begin piniap yu ke badai ban piniap. But begin pinim yu ke badai ban pinim. Kenang begin laban pendap. Ia ke plan ke jameh ke jingim. Nganget ke try balambani ke jingkren. Kalau ke jingkyrkhu ikini ke beri ke bayos ngau. Nyai sheme ke buram. Ketengah dong Jingduwai. Amen bad. Amen. To blei kyrkhu ifi ikini ke par. Ko blei shibon. Bapa